Selam aleykum, hürmetli seyirciler. Sabah şerifleriniz hayırlı olsun. Bugün noyabr ayının 1. günü ve çarşembe. Studiyada sizler için ben Gülsüm Halilova çalışan Mater telekanalının yayınında şimdi saat 7 sabah programmasına seyir etesiniz. İşte yayınımızın esas mevzuları bu. Çeçen gönüllüsü Amina Akuyeva'a hücum ve Kırım Tatarı liderlerinin yaşlarının konuşuğu ve onlar bunun beraberlikte Tunev'in Ukrayna Yukarı Şurası'nda bulunup çıkışlarda bulundular. Bu ve diğer meseleler bizim programımızda bugün müzakere edilecektir. Birinci mevzumuzga geçsek, malum olğanı ki geçen günlere belli olmayan şahıslar Adam Osmayev ve Amina Akuyeva'nın arabasına hücum ettiler. Onlar avtomat silahlarını kullanganlar. Neticede kurşun Amina'nın başına gelip onu o yerde de öldürdü. Adam Osmayev ise yaralandı. Cenaze Tunev'in Al-Rai camisinde olacak idi, lakin Adam Osmayev'nin sonki dakikalara bildirgenine göre cenaze yeri değiştirilgen. Keliniz hadisenin nasıl yüz bergenine bakayıq tafsiyatlıca. Glivaxa adlı koyunun yanında atış ofsiyasını demir yol nevbetçisi birinciler sırasında yaşattı. Valentina'nın bildirgeniне göre işke o akşam saat 8'de geldi. Yarım saatten son atış ofsiyası eşitildi. Сильный грохот слышала, вот сильный такой удар. Что я была на балконе, и вот это оно так взорвалось, вроде бы такой сильный грохот. Как раз поезда не было в это время. Adam ve Amina evge qaytaydı. Odessa yolundan Glivaxa koyu tarafına ketken vaqt, olar maşinaning demir yolunda 100 metr kadar keçip yetiştirdiler. Sanayi alına ve ormanlık arasında keçken yolga çevirdiler. Bu yolda ateş eşitildi. Kurşun Amina Akuyeva'nın başına tiygen, o şu yerde can verdi. Все разлеталось вокруг меня и попало в голову. Я сколько мог проехал, еще машина тоже, когда двигатель попали, что не знаю, остановилась. Я ее пытался оказать первую помощь там, но ей в голову попали. Так что. Adam ayağına yaralandı. Ona Vasilkovsk hastahanesinde ameliyat geçirdiler. Gece ise onu İçki İşler Nazirliğinin merkezi hastahanesine geçirdiler. Anda silahlı insanlar bekçilik etti. Onlar hastahane hayatına yabancılarını geçirmeler. Hekimler adamın ömrüne tehlikeli şey yok deyip aytalar. Йому не гірше, нормально. Йому не гірше, йде, якийсь там важкий, стабільний, середньої тяжкості. Я не можу цього коментувати. Він нормально себе почуває, він в свідомості, не гірше, ніж вчора. Машинаға bir kaç kurşun kirgen. Qaza olgan yerde bizim muhbirlerimiz bir gilza taptı. Kaç kere ve nenin atışov yapılganını hukurçılcılar bildirmeydi. Ama bu avtomatik silah olganı belli. Можу сказати, що це була не одна куля. Опрацьовуються всі можливі наявні докази, зокрема застосовуються технічні засоби для фіксації виявлення. Які версії наразі розглядаються? Їх декілька, на жаль, я зараз повідомити вам не можу. Demiryol yanında gözetov kameraları var. Vilayette Sirena adlı kıdırov planı ilan etildi. Він введений по Васильківському району і найближчих регіонах, які межують з Васильківським районом. Він до цього часу триває. Його результати теж узагальнюються і поки що ми їх не розголошуємо. Hukuk kurçalayıcılar hücumunun iki sebebi var diye bildiriyorlar. Birincisi, Ukraynada vaziyetini gerginleştirmek için Rusya'nın maxsus hizmetinin hareketleri. İkinci, bu Ramzan Kadyrov ve onun etrafında bulungan insanların intihamıdır. Напад і обстріл був здійснений з автоматичної зброї калібром 5,45, наскільки мені відомо. Тобто, скорше за все, це автомат Калашникова. І ймовірніше всього вбивць було двоє. Один наводив, керував, координував, другий здійснював безпосередній обстріл. Он оператив штабı bölüğünün başı Oleg Silnitsk bu öldüruvni mütehassız yaptı diye bildiriyor. O Amina ve adamla beraber ATO alanında hizmet etti. В нашій країні, на жаль, на великий жаль, ФСБ і ГРУ відчувають себе набагато легше, ніж в себе вдома. Це професіонали, і це було
сплановане, добре продумане і виконане вбивство. Милителюке созлек вем мудафа шурасынын катиба Александр Турчинов Амина Куеванын ольдырывыне жидей жевап олажак деп сөз берді. Росія, продовжуючи агресію на сході України, розгорнула терор в глибокому тилу, знищуючи мужніх захисників нашої країни. Вбивство Аміни Окуєвої – це виклик країні, на який повинна бути жорстка і адекватна відповідь. Акуева ве Осмаев Итибар инкилабы ве Донбасста олып кечкен жеңкте Киев экі адлы батальонын тертібінде иштирак етеділер. Кырым Камачавында иштирак еттілер. Амина Акуева ве onun өмір арқадашына энді уджум япылған еді. 1 июльде Озино Френкинстан журналисті кибі таныттырып оларны Корышевге чағырды. Субедевамында бұл инсан машинада Осмаевге қаршы атеш açtı. Бұна көре Акуева пыштавдан бұл инсанға қаршы атеш açып, оны яралады. Бұл сефер Амина ве Адам қаравылсыз еділер. Эльвина Сейтбулаева, Виктор Пономарев, Евген Казыкин, Заман, АТР. Бұл мевзу esasında студиямызға скайп вастасымен оларның яқын арқадашлы Чеченистанлы Джибраиль Дудаев бағланды. Келіні соны селямлайық. Алло, салам алейкум, рахматуллахи ва баракату. Алейкум салам. Джибраиль, скажите, насколько хорошо вы знали Амину и Адама, и какой вам она запомнилась? Адаму и Амину могу сказать, что знал очень давно, еще с 2000 годов Чеченской Республики в горах еще познакомился с Адамом. Об Амине, об ее действиях был наслышан очень давно. Могу сказать, очень преданные своему делу 2 человека, поэтому надеюсь, Амина, иншаллах, шахид, встретиться со всеми бывшими знакомыми, соратниками. Могу сказать, они, так как она уже погибла, что действительно осознанный выбор был ею сделан, как бы для большинства она была. Большинство людей узнали об Амине после того, как Адама задержали, после Майдана, после всего этого. И такое мнение как бы могло сложиться, что она была невольно втянута вот это вот все. Но на самом деле выбор был сделан ей очень давно, осознанный выбор. И очень много сделала она именно на этом пути. Как вы думаете, кто мог убить Амину, кто мог покушаться на Адама и Амину, и посредством кого это могло было сделано? Ну, вы знаете, здесь абсолютно очевидно, что за этим стоит Кремль, ФСБ или ГРУ. Инструмент там особой роли не играет. Помните, недавно было покушение на Адама, и именно благодаря действию Мины, вот этого киллера, как его, Динго звали, именно благодаря действию Мины покушение было предотвращено, вот сам исполнитель покушения, как бы, и как мы видим, не имеет значения, сам исполнитель был задержан, ранен, но тем не менее, как бы свое дело продолжают заказчики, как пока заказчики или вот эти вот, которыми контакты еще не выявлены, не знаю почему, после того, как Динго был задержан, у них большая сеть, себя очень вольготно чувствует, я не могу понять, столько покушений, на Моисеичука там, другие покушения, нет каких-то явно задержанных, нет выявлено какой-то сети, вот этой ячейки, я не знаю, информаторов, дальше, была сделана засада, известен маршрут, получается, да, и как вы по вот этой вот грязной работе они это сделали, с моей точки зрения, на быструю руку. Вы Адама знаете достаточно хорошо, и можете ли вы сказать, как думаете, как теперь он будет действовать, что будет делать? Ну, вы знаете,
Адам я знаю очень как скромного человека, поэтому, конечно, то, что он себя ведет и так же скромно, как он это делал всегда, говорит только о его хороших качествах. Я не могу сказать, как он будет вести дальше, но борьбу он продолжает точно, нет никаких сомнений. Мы знаем, что на территории Украины, на востоке Украины ведут борьбу с российской агрессией. Достаточно много добровольческих батальонов, среди них очень много чеченцев. Вот как вы думаете, известно, что Амина и Адам и очень много других известных фигур воевали на Донбассе. Может ли это как-то отразиться на дальнейшем сопротивлении чеченцев на стороне, на востоке Украины против российской агрессии? Вот как убийство Амины может отразиться на сопротивлении чеченского народа на территории Украины? Вы знаете, к сожалению, не первая женщина у чеченцев, которая, и, к сожалению, не последняя, которая пала на этом пути героически. Так вот, чеченцев, участвующих на Украине, именно на востоке Украины, это меньшая часть от того количества, которое хотело бы принять в этом участие. Мы раньше неоднократно разговаривали с Адом, очень большое количество именно чеченцев, проживающих в Европе. Я не знаю, это, наверное, десятки, которые в данный момент находятся в Украине, потому что на самом-то деле очень большое число и на сегодняшний день хотело бы помочь украинскому народу тем самым добить вот это варварское вот это государство, будь то на востоке Украины или в другом месте, где бы то ни было, если у чеченца появляется возможность наказать вот этих варваров, мы это используем. Но другое дело, если добровольцы вот так просто как на сафари расстреливают, после этого не находят, там кто-то им сливает информацию передвижения мест, то, конечно, можно чувствовать себя очень незащищенным, что тебя в любое время предадут. Я считаю, что вот это дело, его нельзя вот так спускать. Это дело очень сильно нужно расследовать, как можно больше открыть. Джибраиль, вы сказали, что много чеченцев находятся в Европе. Можно сказать, что многие из них в таком неком экзиле. Вот как вы думаете, была ли возможность у Адама и у Амины уехать в Европу? И почему они остались здесь? Вы знаете, с самого начала, в принципе, у Адама была возможность там прожить жизнь хорошо, в достатке, но тем не менее, они сделали осознанный выбор, как я уже говорил, они сделали осознанный выбор защищать свою родину. После того, до того даже, как Адама задержали в Украине, это еще при Януковиче, конечно, у них была возможность уехать, прожить счастливую, сытую жизнь в Европе или в другой части мира. Но это не тот сорт людей, который сделал бы это. Поэтому... И в заключение нашей беседы я бы хотела спросить, ваше мнение узнать, имеет ли смысл сейчас и перспективы участия чеченцев на территории Украины в войне с Россией? И как это может помочь Ичкерии? Вы знаете... В данном случае, конечно, я полностью убежден в этом, что помощь украинскому народу в лице чеченцев – это, во-первых, большой, как бы сказать, удар по Кремлю, потому что, помните, в самом начале военных действий в Украине, на Востоке, Кремлем была запущена такая пропагандистская машина в лице кадыровских собак, как будто чуть ли не всю войну ведут они, там очень сильно брали у них интервью по их каналам, показывали их. Да. Только лишь с одной целью – рассорить украинские и чеченские народы. Но благодаря именно этим же добровольцам, Есею Мунаеву, Амине, Адаму,
и всем другим добровольцам вот этот вот трюк у них не удался. И как бы и сегодня именно благодаря вот этим вот людям украинцы, чеченцы, они стали намного больше братскими народами, чем это было даже раньше, как бы. И неважно нам, в принципе, чеченцам, где бить российскую армию, в Украине или в Чеченской республике, или в горах Ичкерии, или где бы то ни было. То есть если мы добьем его вместе, то это только хорошо. Çok sağ olunuz. Баракалла на вашем языке, если не ошибаюсь, что связались сегодня с нами. Bizim yayınımızda Amina Akuyeva ve Adam Osmayevaның yakın dostu, aile dostu Cibраил Дудаев скайп vasıtasıyla bağlanған еді. Ошымды Филимин Ктебулна, мен yanlışmasam. Бірқача девамында Амина Акуева өз телевизион лейхасы üzerinde тушыне еді. Кечен hafta оның ilk yayını yazılған. Туневын АТР телеканалының эфирінде саат 22:15-те бірінші ве сонки оның лейхасы көстерілді. Кеченлері өлдірілген Украина милли қараманы Амина Акуеваның лейхасы Кавказ қараманлары деп адландырылған еді. О Русияге бойсынмаған Кавказ халқлары ақында тариф етмеге істейді. Мұхберлеріміз селек олған ато ветеранының телевизион тәжірибесі ақында тариф еді. Журналист Айдар Муждабаев. Бөлі тебесім ве парылдаған көзлерінен студияда о өз бірінші ве энді сонки мұсафырыны тақдим ете. Здравствуйте, Айдар. Здравствуйте, Амина. Мы сидели, разговаривали вот за этим столом в студии. Амина вот на том кресле сидела, которое сейчас пустое. Она очень такая была красивая. Конечно, я не мог подумать, что через несколько дней ее никто уже живой не увидит. Джохар Дудаевның адыны ташыған Чеченистан батальонының аскері өз бірінші яйнының Чеченистан халқының лидеріне бағышлады. Наша сегодняшняя первая программа из цикла «Герои Кавказа» будет посвящена первому президенту Ичкерии, генералу Джохару Дудаеву. Кавказ қараманлары адлы программада Акуева Дудаевның сиясет іші, инсаниет чизгілері ве өмір yolu ақында тариф ете. Левха девамында Қырым татар ве Чеченистан халқларының тарихи тағдирлері қияслана. Еллар девамында олған ватан үшін күрешлері ачықлана. Бұндан да ғайры Акуева Қырымның ишғал етілігі бойынша Джохар Дудаевның киноед сөздеріні де қатырлатты. Весь Кавказ уже прямо или косвенно вовлечен в эту военную авантюру. Вовлечен. И далее, я думаю, что планы были такие, что разделаться Чечней и далее в Крым. Есть у меня документальные свидетельства, что в Крыму заготовлены подобный сценарий. И так, разрастая очаги и дальше. АТР телеканалына Кремльнің режиміне бойсунмаған миллетлер ақында Кавказ қараманлары программа лейхасынен Акуева Экай Эвелсі келді. Телеканалының баш продюсері Кристина Бондаренко білдіргеніне көре, бұл лейханың кележегі мерақлы олмақ керек еді. Да en azı 15 левха шығармасы көзде тұтыла екен, амма планлар керчеклешмеді. Вона розписала повністю всіх героїв аж до лютого місяця. І ми планували, що цей цикл буде у нас іти кожного тижня. Його тривалість мала бути 30 хвилин. Звісно, ми покажемо цей перший пілот у своєму ефірі. Він буде присвячений її пам'яті. На жаль, мене вже питали дехто, чи може хтось інший робити цей проєкт. Я думаю, що крім неї цей проєкт, я поки не бачу таку людину. Амина Акуеваның бірінші ве енді сонки Кавказ қараманлары программасы Чеченистан халқының сүргінлік девірі ве репрессияларына бағышлана. Шымды бөлі әрекетлеріні Қырымда тамыр халқы өз башындан кечіре. Ичкерийцы, чеченцы, прошли тот путь, который мы проходим. Мы сейчас на самом начале пути сопротивления. Это то, о чем говорил Дудаев. Мы должны быть готовы к тому, что мы должны свою землю освобождать, если потребуется, с оружием в руках. Я понимаю, что многим об этом не хотелось бы, да, это очень многие люди говорят, не надо, у нас ненасильственный путь борьбы, я все прекрасно понимаю. И он должен быть ненасильственным, и он должен быть дипломатическим.
но он должен быть дипломатическим, а может быть военным. Эфирнан сонунда Акуева телесерджелерге более ханан девама olacak деп сөз берген еді. Продолжение следует. Ләкин о керчеклешмейчек. Риана Алиева, Заман, АТР. İşte aziz dostlarım, Levhadan sonra diğer haberlerge geçemiz. Tunevin malum olğanı ki keçenlere azat etilgen Elmi Umerov ve Ahtem Çigoz Ukrayna Yukarı Şurasında bulunup o'zunun çıkışlarını takdim ettiler. Endi menim studiyamda ko'rganingiz gibi Kırım Tatar Milliy Meclis reis muavini Ilmiyaga Umerov teşrif buyurdu. Onu selamlayıq. Selamun aleyküm, hoş geldiniz Ilmiyaga. Aleyküm selam, sağ olunuz. İlmiyaga, mına siz azat etilgenden sonra birinci kere menim yayınıma geldiniz ve men pek kuvandım bu sonki haberlerge ve aslında bu mevzuda hakkında laf etmege ister edim, lakin ondan evvel tarif etiniz, mına siz Tunevin Ukrayna Yukarı Şurası'na bardınız ve nasıl çıkışta bulundunuz? Anda bir toplaşu oldu. Avrupa Şurası'nın vekilleri hepsi öz devletlerini temsil etken deputatlar aldığında imkan oldu 3'er dakika çıkış yapmağa. Ahtem men ayttık, birinciden Kırım Tatarların vaziyetini ve problemasını ve fikrini, ikinciden ne yapmak gerek bu vaziyetini çözmek için ve Kırım'ı Ukrayna'ya kaytarmak gerekligini ayttık ve Rusya'ya baskı yapmak sanksiyalar ile. Böyle kıskadan aytkanda bu kadar çıkış yaptık işte. Destekini aldınız mı? Andaki bulungan devlet temsilcilerinden. El çarpmalar aldık. Aplodismentler aldık. Çünkü anda karar alınmadı. Biz misafir olarak toplaşuları bitken son ya da bitecekке yakın bizge birkaç dakika vakit verdiler sözge çıkmağa. Mında miraklı bir... Şimdi toplaşularını devamında biz zalda yok edik. Onun için ben bir şey aytıp olamayım. Ne hakkında da söz yürütüldü, ne hakkında onlar karar aldılar. Ben belirlesem zaten başka problemalar etrafında laf yürüttiler. Ama biz anda olganımızın fırsatından faydalanıp bizge de birkaç dakika vakit verdiler. Mında miraklı bir şey, çünkü mına sizge işgalciler bu kabahat lavlarını bergen sonra, sizlerini şıklegen sonra siz çok vakit devamında Bakçısaray'dan, yani ev tevkatinde bulunaydınız. Sizge Kırım'dan çıkmağa yasak edi, Bakçısaray'dan çıkmağa yasak edi. Cinayi iş açkan günden başlap, asıl gerçek aytkanda men çıkaydım elbette, ama bu rejimini bozmak dep sayılmak mümkün edi. Ama Kenne'de siz Kırım'dan bir yerge çıkıp olamadınız. Şimdi azat etilgenden sonra mına Türkiye'de bulundunuz, Ukrayna'da, mında parlamentte bile bulundunuz. Nasıl muhit sizce mında? Şarayetler nasıl mında? Siz halkımızga, endi halkımız sizni sevgen, sizni dinlegen ve siz itibar kazangan bir şahıssınız halk arasında. Halka nasıl umutlar berer ediniz? Siz bu muhitni hissetesiniz mi mında? Umut muhiti var mı? Bilesiz, gerçek aytsam duygular böyle iki taraflı. Ben hapishanede bulunmadım. Koloniyaga barıp yetiştiramadım. Karar olganına bakmadan evde yaşadım bu 1,5 yıl devamında. Adamlarla konuştum. Aktif iştirak etmek, yaşayışta iştirak etmekten vazgeçmedim. Ve her vakit göz aldında oldum. Onun için Ahtem ise hapishaneden, следственный izolatordan azat olundu. Onun için bizim vaziyetimiz
Eksi bir degil. Evet, Bu burası. doğrudan doğru azatlıqını duyashında men ise iki taraflı. Meni vatanını taşlap kemege mecbur etken dayın kelem ağa. Bilesiz, birkaç gün evvel bu vakiyalardan bir-iki hafta evvel mağa keldiler Moskvadan iki tane FSB xadimi Evinizge. evge, evet. O vakti evde edim. Ve teklif ettiler mektup yazmağa Putin'in adına o помиловании. Tatarca sözünü tapamam. Evet, ben reddettim bu teklifini. Mantıklı, ha. Asıl bir şey soramayacağım. 2 yıl gerek olsa koloniyada bulunmağa hazırım. Şeylerim de hazır. Dep ele laf oldu. Devamsız. Ondan sonra başka kimse gelmedi, başka kimse bir laf etmedi. Şimdi men emin değilim. Barım aslında Putin'in emiri yokum. Çünkü men onu görmedim. Putin'in emirini göstermediler. Meni onunla tanıştırmadılar. Bir türlü şart aldıma koymadılar. Men bilmeyeyim, mağa mülkünüm uların kaydeleri boyunca. Vatanға kirmege, kaytmağa ya da mülkün dügülüm. Mında aslında... Onun için men birkaç tane intervjularda bu günleri ayttım, meni birinci maksadım vatanға kaytmak. Mında bu FSB xadimleri sizge kelgeninin siz ne için nasıl düşünüyorsunuz? Ne için sizge böyle teklifini yapkanlar? Ular ayttılar. Sonra spekülasyalar olacak. Ular ayttılar nasıl olganını. Türkiye prezidentinin Rusya prezidenti anlaşkanlar emiş. İki tane insanı azat etmege ve o azatlık amelge geçirmek için kichkene bir formalность gerek emiş. Demek ki sizi azat edeceklerine daha 2 gün evvel söylendiniz. 2 hafta. 2 hafta evvel. Ama ondan sonra başka bir türlü laf olmadı. Son sağlığım azıcık bozuldu. Hastahanege yatma mecbur oldum. Ve hastahanede 5 gün yatkan son 6. günü sabahına 25. oktyabr günü geldiler ФСИН xadimleri. ФСИН degeni Федеральная служба исполнения наказаний. Ve aldattılar diyecektirim da. Kırslap alıp gittiler desem bekim doğru değildir. Ama aldatıp alıp gittiler. Ayttılar bir formalность gerek yapmağa. Siz bizden Ahmetçit'e baracaksınız, bizden ofiske. Biz tanıştıracağımız sizni prezidentin emirini, sizin reabilitasyonuz sözünde bu sözünü kullandılar. Reabilitasya hakkında emirin tanıştıracağımız, siz imzalayacaksınız tanıştım deyip ve serbest bırakacağımız sizni, azat olacaksınız. Öyle teklifden kelgen son, demek men müracaat etmesem bile bir karar alıngandır deyip inandım gerçekten de. Oturdum ularla beraber arabağa, tez yardım arabasına. 2 tane meditsina xadimleri var edi yanımızda. Ve kettik Ahmetçit'e. Yol görünmüyordu çünkü zatonirованный değil, матовый pencereleri. Maşinada azıcık bir topede taraf водитель tarafından azıcık görünüyordu. Mülküne de oryentatsiya yapmağa nerede gitesin. Ve men duydum, biz şehir merkezine gitmeyimiz de başka bir tarafa gitemiz. Telefonum da yanımdaydı. Arkadaşıma ya da kızıma telefon açtım. Ayttım, meni bir başka tarafga alıp giteler. Ular advokatla bağlanıp başladılar hareket yapmağa. Öğrenmegen kayda meni alıp giteler. Son anladım, aeroportga alıp kelgenleri. 1-2 saat
1 saat, 1,5 saat kadar oturduk araba içinde. Son teklif ettiler çıkmağa. Anlattılar beli. Türkiye'den delegasya geldiymiş ve bir formalistlerin imzalamak, öğrenmek gerek ve imzalamak gerek. Sonuna kadar aldataydılar demek. Buna bile inandım. Uçak içinde ne için oturganlarını belledim. Bu sanksiyalarga karşı sanksiyalarga düşmemek için Kırım toprağına basmayacaklar, Kırım'a kemegen dayın olacaklar. Özünü sen de taptınız. Son uçakka çıkan son, samolyotka mingen son anladım. Bunlar beni başından beri aldatıp alıp geldiler. Uçakın içine kırsetmek derecesinde. Anda endi oturaydı aktım. Uçakın artına taraf. Razılık vermediler görüşmege el tutmağa siz. Aktemni gördünüz, ne düşündünüz? Asıl onun tarafına bakmağa bile vermediler. Biz son endi Ankara'ga kelgen son selamlaştık. Son uçak yol aldı. Kayda gitkenini aytmadılar kenedi. Endi kongan son okup öğrendik Anapada olganımızını. Anda da 1-2 saat turdu. Zapravka yaptı. Ve son gitti. Daha bir kere havaga koterildi. Kayda gitkenini kendi aytmadılar. Ama toprak üstün başta deniz. Son toprak yer tübümüzde toprak olganda men anladım Türkiye olganını. Çünkü koyçuklar, camiçikler, Türkiye manzaraları tanılgan dayın oldu. Sizni paytaxtga getirdiler, Son alıp geldiler Ankara'ga. Uçakın yanında 200 metre uzaklıkta turaydı bir tane mikroavtobus ve 104 tane adamlar bizim karşılagan. Başta Aktem'in jiberdiler. Son meni jiberdiler. Bizden beraber uçakta gitken insanlar asıl o Türkiye temsilcilerinin kontakları yok idi. Biz görmedik. Ukrayna temsilcileri var idi mi anda? Yok, anda da yok idi. Bu Türkiye'nin spetsslujbaları teşkil ettiler bu operasyonu. Sizce ne için böyle gizli her şey yapıldı, sırlı böyle her şey yapıldı? Çünkü ben o sabahını hatırlayayım, bizde böyle açık ve umumi bir grupa var. O grupada tez birisi yazdı, Elmi Umerovni alıp kettiler dep ve aman endi şamata başlagan vaqtda ayttılar bizge bir yerge aytmamaga, söylememege, şimdilik susmaga bu meseleni. Sizce ne için istihbarat hizmetleri bunu böyle her şey gizli ve sırlı yaptılar? Hatta akrabalarga bile haber etmeyip. Rusya her şeyden korka. Çünkü her şeye cevap vermek vakit gelecek. Artkaç laf çıkandan korka, adam toplangandan korka. Misal için men şimdi endi bilem Aktem'den menden laf etken dayın, Aktem'den de laf etken ekinler ve ona söz bergen ediler. 1-2 gün vakit vermege, anasının mezarına barıp gelmege, ağasının mezarına barıp gelmege, babasının sağlıklaşmağa ve bu imkanını da ona vermediler. Yani vade ettiler ama aldattılar. Vade verdiler, söz verdiler, aldattılar, alıp gelip uçakka soktular ve çıkardılar devletten çıka. 3. devletke deymiz biz. Ukraynaga değil de Rusya'ga da değil, Türkiye'ye alıp gittiler. Meni de onun beraber. Ama onu hapisten çıkarıp alıp gittiler. Meni evden çıkarıp alıp gittiler demege mümkün. Ama gerçek aytkanda evden de değil, hastahaneden. Mence bu sualını sizge endi herkes bergendir. Siz laf etken episi jurnalistler. Ve siz de bu sualga endi cevaplarınızı bergendirsiniz. Lakin men kendi soramaga isteyirdim. Sizce ne için siz azat etildiniz? Sizce Erdogan ve Putin arasında nasıl sohbetler yürüsetildi? Bilesizim, men belesem
Эрдоган мен Путин арасында болған субъектлердің нәтижесінде біздің азат еттілер. Ама не үшін Эрдоган Ақтемін ве мені адым айтты? Мен белесем, біріншіден біздің темсіл еткен инсанлар, Эрдоганны көрішкен инсанлар бірінші сыраларда Эбет Мустафаға, мен белесем, біздің адларымыздың приоритет дайын көстергендірлер бұл мұнасебетлерде, ве Эрдоган да Путинге біздің адларымыздың бірінші оларақ айтқандыр. Біріншіден біздер Милли Межлис рейсінің ярдымчылары, яғни муавиллері оламыз. Екіншіден Түркиеге қардеш халқыны темсілжерлері оламыз. Үшілерден нисбатен біздің адларымызға выбор түскен. Білесіңіз, бір чоқ саясетчілер, экспертлер шуны айта ки, сіздің азат етілуіңіз бұл біздің милли әрекетімізде Украинаның бірдемлік хорчаланмасында бұйық бір козыр, бұйық бір бойле бір іштір. Чүнкі сіз әнді халқара аренада Русияның зорлықлары, басқынтылары ақында лаф ете білесіңіз. Сіз насыл түшінесіңіз? Бұл ойлемі? Чүнкі дегер саясетчілер айта ки, мұны бұнен Путин көстермеге істеді, менен аңлашмаға мүмкін. Сіз насыл түшінесіңіз? Бұл мұнасебетлерде ершейін екі тарафы бар. Бірінші тарафы бекім керчектен де ол еле көстермеге істейдір, менен аңнашмаға мүлкін. Алла берсін керчектен де еле олсын, аңнашсынлар башқа заложниклерін де бошатмақ үшін, анау қачырылған, ғайып болған балачықларын, адамларын етрафында қыдыру яда жинай ішлер ашылған сойларында жидди çalışмақ бекім да сау олған сойлары бардыр, бекім олар да тапылар. О етрафында çalışмақ керек. Ве ең есас Крымын қайтармақ yollarında göstermek gerek ve onun anlaşmağa mümkün olsa demek o bir vakit kelgende anlamak gerek. Sanksiyaların güçlendirmek gerek. O anlagan tilde aytmak, laf etmek gerek. O birinci tarafı ve ikinci tarafı sonki vakitte Rusya'nın aman dostu dünyada kalmadı. Ve daha el uzatkan devletlerden biri Türkiye ve onun Cumhurbaşkanı ve Türkiye'nin prezidenti. Bu aman el uzatkan insanlar kalmagan vaziyette reddetmege Putin'in de imkanı yokturdur dep düşünüyorum. Onun için neticesi böyle oldu ama bu netice самостоятельный bir netice olmamak gerek. Onun devamı olmak gerek. Başka заложникlerin boşaltmak gerek ve Kırım'ın kaytartmak gerek. İnşallah. Ve Elmiağa son olarak men sizden sormağa isterdim. Şimdi planlarınız nasıl? Hakikaten de halkara arenaga çıkıp bu yapılgan zulümlükler hakkında tarif edeceksiniz mi? Ya da aytkanınız gibi Kırım'a ketmege planlaştırasınız? Siz korup turdunuz 1,5 yıl içinde hapsxanege taşlamadılar meni. Men подписка tubunda bulundum. Ve bir gün hareketimni to'xtatmadim. Bilemiz. Onun için halkara arenada men yangi insan degilim. Hareketimni devam etmege planlaştıram. Ama birinci adımlarım bekim olur. Şimdi aytırım ne etrafında. Kıyın vakitlerinde Almanya'dan, yani Germanya'dan Angela Merkel'den teklif algan edik tedavilenmege Almanya'da ama imkan yok edi vakitte kullanmağa. Bu tekliften şimdi tasdiqladı, подтвердила. Yani siz Almanya'ya şimdi keteceksiniz tedaviler için. Şimdi onun üstünde çalışıp başladık. Birinci ziyaretim bekim olur Almanya'ya.
ve açık sağlığımны бактырмага isteyim. Ondan sonra hareket edeceğim ebet Kırım'a kaytmağa. Allah sağlığınızı versin. Elmiyağa çok sağ olunuz ve biz Tunev'in mında ATR telekanalının 3. katında Ahtem Çigoz kelgen edi ve o mındaki Kiev ve Kırım yaşlarının subetlerini yürsetti. Olar işte sizin de malumatlarınız vardır. Yaşlar mında toplaştılar, ona suallerini verdiler. Mına bakayıq, keliniz beraberlikte. Tunev'in Kiev gençleri mında bu hususan Kyuhab teşkilatının gençleri Ahtem Çigoz'un subet yürsettiler. Ve o'zining meraklangan suallerini berdiler. Tavsiyatı jamına bakayıq. Нашим стремлением выстроить и айтасын ким анда олғанда білмейсің. Мені шымды іштес? Алышын хортман біршіден. Вот боятся, что там... Büyüklerimiz endemeydi bu formülörkayın kullanayım mümkün olsa. Айтылар керек bir fayda. Yardımcı olmaya tırışamız, bir şey yapmaya tırışamız. Ama... Надо внимание. Не надо, мы такой народ, мы никогда не боялись друг другу говорить, что мы думаем. Независимо от возраста, наш все-таки... Hususan koresiniz milli hareket hakkında laf etildi. Sizce Elmiye ağamına sonki sualim. Bugün yaşlar milli hareketke koşulması da faal olması için ne yapmalı, ne gerek? Ve sizce yaşlar bugün milli harekette mi? Evet, çokça olganını isterik biz. Her vakit ele istegimiz var. Vatanını unutmamak gerek, çette olsan bile ve bir yerde teşkil etilgen hareketlerde iştirak etmek gerek, korkmamak gerek. Ben bir vakitte bu sınırdan geçeceğim, belki beni toktatırlar deyip o kadar az bir şeyden korkmağa asıl da gerek mi? Şimdi ben bilesem çokça yaşlar değil de kartlar bakadır bizim yayınımızın. Çünkü sabah erte tek kart insanlar televizyon altında oturalar. Onlarga da aytmağa isteyeyim. Birinciden bu Kırım'da yaşagan soylarına kıyın vakitlerde yaşayımız şimdi ve birbirimizin desteklemek gerekmiz. Eşittinizin bir yerde tıntıv ya da soravga çağırdılar ya da mahkemeler var. Mutlak barın, koşulun, ne kadar çokluk olsanız o kadar halkımızın hareketi devam etkenini gösterirsiniz. Büyükten büyük teşekkürler. Çok sağ olunuz böyle sabah erteki yayınıma gelgeniz için. Allah sağlığınızı versin. Eliklerde görüşürüz. Sağ olun. Bizim yayınımızda, stüdyamızda Kırım Tatar Milli Meclis Reis Muavini keçenleri azat etilgen Elmiyağa Umerov edi. Ve o bizlerge destek hakkında aytdı. Hakikaten de bir-birimizge destek etmelimiz. Hususan keçenleri İslam Terek imamı Ömer Emiramzayev diğer Kırım imamlarına muracaatta bulundu. O aytkanına göre işgalciler adi insanlarını takip etken son imam ve mollalarga keçecektirler. Bunun beraber o Kırım Tatar halkının bölünmesinden bir olup takipke uğraganlarga destek ve kol tutmağa çağırdı. Keliniz bakayıq. Bizi urganları biz kızıl, beyaz, yeşil olganımız için değil. Bizi uralar biz Müslüman, Kırım Tatarlar olganımız için. Növbette birisi olsa yarın o birisi olacak. Kaçsak, saklansak hepsi bir bizim tapacaklar. Adam almanı yutmaya olmasa çişleyip aşağıya. Bizim de öyle çişleyip birer dağıtıp bölüp yok etmeyi istiyorlar. Topluluklarını içimizde olan ya olmadan onların ekstremist, terörist yapıp son şahsi insanlara geçecekler. Mollalara, imamlara geçecekler. Onlarda da nevbet kalmaz. Kahramanlık mollaya yaraşır birinciden. Çünkü cemaat adamı.
Onun için Moğollar bunda olmak gerek. Moğollar para toplamak gerek. Moğollar birinci kureyşli olmak gerek. Moğollar cemaatin ardına saklanmaz. Cemaat Moğolların ardına saklanır. Қырым бердемліге Крымская солидарность тешкілетінде өк роль алған ве иштирак еткен шымды Мусафир скайп вастасыйлы бізілі бағланды. Бұл Мумине ханым Салиева, оны селямлайық. Алло, селям алейкум. Алейкум селям. Саба шерифлеріңіз қайырлы олсын, насылсыңыз? Амин, этіңізге сабат қайырлы олсын. Тек мемненіміз кеп. Біз де чоқ салыны сізні көрдік, да, яқшы олдық ве сізге суалегілерге кечем. Мумне ханым, сіз Крымская солидарность тешкілятының бұл топлашуында болундыңыз. Насыл ең мұйым суаллеріні қайдетер едіңіз? Білесіңіз, керчектен бұл сефер бұл топлашып пек мераклы ve aktual проблемалар ve fikirler çözüldü. Onun için mümkün olsa episi anlağana göre Rus dilinde айтайım. Безусловно, октябрь насыщенный был различными событиями. И одна из таких новостей, которая была для нас очень радостной и резонансной, это то, что на 2 политзаключенных стало меньше. То есть мы говорили об освобождении Ахтема Чигоза и Ильмиага Умерова и радовались этому событию. Затем адвокатами было подчеркнуто то, что октябрь месяц он был очень насыщен такими вот грустными событиями, как обыск у наших соотечественников, это 2 октября, посредством которого народ узнал, что существует такая организация, как Таблик Джемаат. О задержании соотечественников 11 октября, в числе которых и мой супруг, о том, что 4 из 6 задержанных было предложено сотрудничество, на которое они в один голос все отказались. И, естественно, как ответная реакция негодования народа, это прохождение одиночных пикетов по всему Крыму. И то, что даже несмотря на то, что это носит легитимный характер, наши соотечественники вызываются на допросы. И со слов адвокатов сейчас идет поиск организатора этих пикетов, дабы их связать в одну цепь и показать, что это массовое мероприятие. Нариман Джилял, Заир Исмедля тоже высказывали очень важные фрагменты касательно того, что крымско-татарский народ не должен реагировать на различные слухи, на то, что он должен быть вместе. Представительница Безим Балалар Эльзара Исламова, она подчеркнула, что сегодня количество детей, которые лишены отцов, стало намного больше. Это уже сотня детей. Но то, что Безим Балалар и народ на этом не остановится и будет продолжать помогать этим семьям. Также супругой Руслана Зейтулаевой было подмечено, что муж Руслан Зейтулаев этапирован в Башкортостан, это город Салон. Откровенно говоря, я навела интернет-справку об этой тюрьме. Это на самом деле очень страшное место. Аллах ярдамчы болсун. И Кафирата Сейфулаева Эльзара сказала, что до сих пор связи с ее супругом нет. Он находится в ШИЗО и будет там находиться до 4 февраля. И очень важный момент – это речь нашего Муллы Умера. На самом деле его заслуживает на то, чтобы он был услышан. Он подметил очень важные такие вот характеристики, которые необходимы нашему народу. Мумия ханым, сіз айтыңыз ки, бұл айның не қадар гүзел хаберлері олса, о қадар да кедерлі олды. Сонки гүзел хаберлер сырасында бұл әлбетіке Ахтем Чигоз ve Ilmiya Umerovның азат етілігі. Бұл азат етілівден sonra сіз дегер азат етілівлерге үмітлеріңіз да чоқ олды ма? Чүнки сіздің өмір арқадашыңыз да шымды сыңырлану фусонда СИЗОда болуна. Знаете, я благодарна Всевышнему, что сегодня радость и боль в Крыму, она не носит избирательный характер. То есть боль одного соотечественника – это наша общая боль. Радость одного соотечественника – это наша общая боль. Поэтому, радуясь этому событию, я думаю, что эта стратегия, она будет иметь место в практике и в дальнейшем. То есть
Пусть это послужит неким трамплином для того, чтобы освободились все наши политзаключенные до последнего. Умут этеміз. Ve mına sizce şimdi Kırım Birdemligi böyle kütlevi şekilde toplaşularını yapa geçirile bu haflı değil mi Kırım'da? Сегодня в Крыму под прессинг может попасть любой человек, который мыслит иначе, чем того хотела бы власть. И любое объединение, которое даже декларируется законодательством, оно на самом деле носит противоречивый характер, потому что в практике мы можем видеть совсем обратную реакцию. Поэтому мы осознаем все это. Büyük teşekkürler. Çok sağ olunuz bizle bağlanğanınız için. Sizge de çok sağ olunuz. Бахчасарай шеярынден саяси мабус Сиран Салиевнан омыр арқадашы Мумия Салиева бізіле скайп вастасыйлы субъектны юрсетті. Бізімісе программамыздың екүнленмесіне 5 даха қалды ве Мумия Ханым Салиева Руслан Зейтулаевнан Башқұртастан пайтақтына, яғни Салават шеярыне keçirilgeni ақында мәлуматларны айтқанына көре әлбетте ки бұл çok ağır bir yer ve bizim bilgenimizge göre şimdi Kırım'da FSB idaresinin yol başçısı hususan Palagin onun soyadı yanlışmasam o Başkortostan'da çalışkan edi ve birçok Başkortostan'da Kırım musulmanlarını oturtup onlara terörizm lakabını taktı. Şimdi ise o Kırım'da çalışmakta. İşte Ruslan Zeytulayev'nin Salavat şehrine geçirilgeni akta izahatını advokat Edem Simidlayev berdi. Keliniz dinleyik. Сегодня мне удалось посетить Руслана Зейтулаева, который находится в исправительной колонии номер 2 в городе Салават, это в Башкортостане. Сюда он ехал с Ростова-на-Дону 2 недели. При выезде в СИЗО из Ростова был инцидент. Сотрудники СИЗО украли, можно сказать, 10 банок патронов у него, поэтому он после того, как продержал голодовку, ехал практически голодный, что повлияло на его, конечно же, состояние. Находится он в исправительной колонии номер 2 строгого режима, чувствует себя хорошо. 1 ноября должен посетить его консул Украины. Это мне сообщила администрация исправительной колонии. Руслан Зейтулаев написал около 5 заявлений по поводу экстрадиции его в Украину. Пока ответа нету. Он его уверяет в том, что это долгая процедура от 6 до 10 месяцев. Поэтому он сказал, что он будет ждать. Если его требования не удовлетворят. İşte Edem Simidlaev'nin bildirgenine göre Ruslan Zeytulаев'na bugün noyabr'nın birinde Ukrayna konsulu ziyaret edecek eken. Yayınımızın yekunlenmesine bir hacdaha kaldı aziz dostlarım ve men kenede güzel haberinin yekunlemege isterim. Kiev'de Ahtem Seytablaev'nin Kiborgi filminin resmi treyleri takdim etildi. Bu film Donetsk kahramanları hakkında alıp geçken Odesse vakıalar esasında Kiev ve Çernigov'da çıkarıldı. O dekabr'nin 7'sinde büyük ekranlarda gösterilecektir. Rejissör Ahtem Seytablaev bu filmni Amina Akuyevaga bağışladı. O oktyabr'ның 30'ында Киев vilayetinde машинаға açılған ateş neticesinde helak oldu. Що ти відчуваєш, коли людей вбиваєш? Мам, успокойся, я не могу сейчас говорить, у нас тихий час. Якщо ми тут, значить згодні розплачувати за минуле, захищати теперішнє і нести відповідальність за майбутнє. Ты в Counter-Strike играл? Ну, то же самая игра такая, не бойся. Все не настоящее. Пройдешь этот уровень, перейдешь на следующий, понял? Як відчуття? Як на якомусь хіровому концерті. Ви мене відкинули на кілька поколінь назад. Вам скільки ще треба? Аеропортів, Чорнобилів. Та це ви програли країну. Я тільки починаю за неї нормально боротися. Не було наказу відкривати вогонь. То що, треба було здати аеропорт? Здесь находятся мужчины, которые этот аэропорт не сдадут пока живы. Ваша задача верить в нас, молиться и ждать. Потому что скоро все мы вернемся, новую страну строить. Аэропорт наш, котики. Слава Украине! Попрацюємо.
Ну і конкретно звідки вас сюди занесло, Петро Іванович? Владимирская область. А, Золоте кольцо. Ну і схіра ж ти сюди приперся, Петр Іванович. Трейлерге бахар экенде фильмнің чоқ дүйғылы олажағы затен көріне. Азиз достар, біздің программамыз енді сонына келді. Саба яйынына сейреттіңіз. Бір саат девамында студияда сізлер үшін мен Гүлсум Халилова чалыштым. Ве Мавиле Мухтарова шымды сізлерні заман информацион программасы или қарашылажақ. Соңыра Елизавета Цареградская сонки хаберлерінің музакерелеріні бұл студияда девам етежек. Айрылмаңыз.